isturenim položajima srpske vojske na Prokljanskom jezeru ovih dana je bilo prilično vatreno. Međutim, danas tokom naše posjete samo je poneka granata i stopa 20 mm uznemiravala odmor srpskih boraca. Ovdje na ovom mjestu se nalazi drugi izlaz na more Republike Srpske Krajine i kako naši borci tvrde, uskoro će biti znatno veći. Njihov moral da brane srpsku obalu je nepokolebljiv. Ko kaže da Krajina nema more, taj grdno laže, jer mi se upravo nalazimo sa čuvarima njenih obala. Hoćete nam se predstaviti? Komandir voda Prukljana, Računca Drago. Zamjenik komandira Velibor Dragović. Kako je ovih dana ovdje? Pa ovih dana je ovdje kao i na svim drugim ratištima. Kako da kažem, sa strane neprijatelja doživljavamo non stop provokacije. Pored oficira ovo je ekipa prve televizije koja je kročila na područje Prokljana. Pored srpskog stanovništva, u ovom malom mjestu živi i jedna hrvatska porodica, koju srpski borci štite i pomažu. Vlaj Božo pokojnog Ivana. Hoćete nam reći kako vam je? A ima mi naše ove potrebe, imamo blaga nešto, imamo od polja nešto, pa imamo... Pa s otim se bavimo. Živimo, imamo uzor, imamo svoje stvari, a i dobijali smo pomoći isto. Paketa i ovoga. Davala nam je vojska. Znači pomaže vam srpski narod koji je ostao ovdje? Pa dobijali smo paketa, ja sad ne znam ko nam šalje, ali bili su ovi od Untrofora 2 puta ovdje, samo mi nismo. I davala nam je vojska brašna. Vidimo, kuća vam je pogođena. Je. Ko je to uradio? Pa ne znam, a kako ću znati ja? Mi smo bili u bunkeru, jel drago? Naši borci su zamolili da im prenesemo poruku. Ako smo svi zajedno, onda nam niko ništa ne može.